سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. پیش از آنی که ما موضوع را شروع کنیم یک تحلیل داشته باشیم اویدی اعتراضهای مردم و کرونا ویروس و میگذاریم بر یک نواری که پیشکش هموطنا بگردونیم. پیش از آن که صحبت شروع میکنیم باید برای شما بینندگان گرامی یک نوار پیشکش کنیم و بعد چکار کنیم صحبت رو ادامه بدیم. ده ها راننده در شهر کلوب به نشان اعتراض دست به کورپرتویی زدند. این راننده ها که در مرکز شهر به مسافرکشی مشغولند از یک قرار مقامات ناراضی‌اند. اینجا برای راهمون محکم کردن لینسرا پیش بزرگ میگم ممکن نیست باگزای زهاد میره وابشه دام نیست که چه میره خالی این مردم همه 80 90 میل میوان خالی میره پروتکل کسانو دام. مقامات شهر امر داده است که مسافرکشان خط سیرهای 2 و 3 از نزد بازار مرکزی نگذرند و از دیگر سمت حرکت کنند. راننده ها میگویند در راه نو آدم کم است و ضرر میبینند. ما 30 لیتر zapravka kan say suma ندارن مینوس رفته ایم چیکار کنیم این شایبان کارزوی مردم هم انولده سیر چیکارشون نکنن که نرخ راهگیرها در این خط سیرها یک سامانی است. مسافرکشانی را که به نزد بازار میگذرند ناظران جریمه میکنند. روز 3 مارس همگی 3 مسافرکش در این خط سیری نو حرکت میکردند. لوبو شمیری پیش بازار اومد 88 میگه من اکای تمیرم اپای تمیرم جنگ میگه چی بای تمیره میگه گای مرا جریمه میکنه مفرد شما کدا در تم شپا همه گپ همه گپ اونم مو که یک سومون همین جمع گیرمش 10 کیلومتر یک سومون 10 کیلومتر میبره. صبح 3 مارس کوچه های شهر کلوب کماشین بود. ساکنان هم حیران ماندند که چی کار کنند. ما طرف بالنسه بولو اوز ما یک سوم خط باید میرفتم اوز ما قریب 20 سوم خط رفتن نتونستم. چی با رفتن تاکسیو قیمت میگیرن تاکسیو قیمت میگیرن تمام قیمت میگیرن تو 15 20 سوم میگه یک کنساج با مجبورم با 20 سوم گای سوتم بیام با ایجاره یا ساعت امجا ماشین دادورم کسالی قتی اومدگی مخی خیلی شهر دوره تکنیکو را بستین راشه ما آدم این ولی تنشنر باید دارم چی با ماشین است داشتر چی با داشتر ماشین است ما پیشی که جو ما این ولی تو آدم در این جدول اشتباه کداگی ما این چی با خودش داشتر آزمای ایموزا پیوده آدم های کور بخزیم ما همجا رمیم. ببینید هموطنای عزیز در کدام منطقه که مردم اعتراض کنند امنیت رحمانوف یا اینکه امنیت یتیموف چکار میکند یک کار میکند برای مردم و سالهای پیشین همه ما و شما خوب شاید حال بدیم که وقتی که مردم در یک منطقه اعتراض میکردن چکار میکردن کمیته یتیموف یا به اصطلاح کمیته امنیت چکار میکردن میرفتن یک منطقه دیگر متهم با داعش میکردن یک چند نفر رو بوده زندانی میکردن یا قتل میکردن یا بازداشت میکردن. خلاص وقتی که مردم این نوار که شما دیدید 3 مارس همین ماه 3 مارس در رادیو آزادی نشر شد. بعد همین نوار کمیته یتیموف تصمیم گرفت که باید چکار کنن مسجدها رو ببندن. به خاطر چی؟ به خاطر کرونا ویروس. و ما میگردیم با یک نوار دیگر و بعد صحبت خود رو ادامه میدیم. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان همین چند لحظه پیش در پی یک جلسه ویژه به خاطر جلوگیری از خطرهای کرونا ویروس خواندن نماز در مسجدهای جامع و 5 وقته و همچنین جماعتخانه ها را منع کرد. قرار شورای علما روز 4 مارس نشر شد و طبق آن تنها به خواندن نماز جنازه اجازه داده شده است.
риёсати шӯрои уламо ҳамчунин дар муроҷиати худ ба мардум тавсия додааст ба тозагӣ дар хона ва дур кардани партовҳо таваҷҷӯҳ кунанд. дар ин муроҷиат ҳамчунин омадааст шахсоне ки дар худ таби баландро эҳсос мекунанд аз рӯи масъулияти имондорӣ фавран ба табиб муроҷиат намуда то шифо ёфтан аз рафтан ба ҷойҳои ҷамъиятӣ ва серодам худдорӣ варзанд. шахсоне ки ба ин беморӣ гирифтор шудаанд онро набояд пинҳон кунанд, зеро мусалмон набояд ба худу дигарон зарар расонад, гуфта шудааст дар муроҷиати шӯрои уламо. манъи муваққатии намозгузорӣ дар масҷид тоза дар як ҷаласаи шӯрои уламо эълон шуд, аммо дар бархе аз масҷидҳои шаҳри душанбе аз шоми дирӯз ба намозгузорон эълон шудааст ки ба хотири ҷилавгирӣ аз эҳтимоли паҳн шудани коронавирус аз намози ҷамоат дар масҷид худдорӣ кунанд. мо тамоми ҳамин мардуми калонсол дуо мекунем дар ҳаққи ҳамин ҷавонаву тамоми ҳамин ҷамъияти мо ки аз ин касал худшона ҳам эҳтиёт кунанд, эмин бидоранд ки хай вабо ҳай и вабо омадагиай худо ҳеҷ киро нишоната и касала худо паноҳ бите тамоми мардума. Амин я раббал аламин. маълум шуд ки дар бохтар ба хотири таҷлили наврӯз ва истиқболи меҳмонони воломақом тамринҳо идома дорад. ба қавли мақомоти тоҷик то кунун ягон мавриди гирифторӣ ба ин вирус дар кишвар сабт нашудааст. вазорати тандурустӣ эълон кард ки рӯзҳои наздик ҷопон барои пешгирӣ аз сирояти коронавирус таҷҳизоти тиббӣ медиҳад. пизишкон мегӯянд яке аз воситаҳои ҷилавгирӣ аз вируси COVID-19 риояи тозагии шахсӣ аст. бубинед ҳамватанои азиз, барои машрафка кардан коронавирус набудааст, яъне барои пешвоз гирифтани Раҳмонов ва ҷашнҳое ки мо дар пеш дорем, ҷашни наврӯзӣ, барои инҳо коронавирус набудааст. ва дар ин ҷамъ як худи кумитаи амнияти ятимов ҳам як тасмими нодуруст гирифт, як ҷангҳои информатсиониам дар байн партофт. яъне мардум эътироз ки карданд, чикор карданд, дарҳол рафтан дари масҷидҳоро баста карданд ва масҷидҳоро баста карданд ба хотири коронавирус, мардумро дунболи бозорҳо карданд ва нафарҳое буданд ки бизнесхачуам чикор карданд, пеш бурданд ва идома доданд. ва ягона ин овозаҳо ва дарвозаҳо ва ҳангомаҳое буд. ин асли воқеа аз чӣ сар зад? Аз эътирози мардуме ки дар шаҳри Кӯло барои ҳамун таксиронҳои шаҳри Кӯло буданд ва инҳо мехостанд ки чикор кунанд. солҳои пеш ҳамаи мо шумо хуб шоҳиди ҳол будем, бозам мегӯем, солҳои пеш чикор мекунанд, доишро муттаҳам мекарданд. агар ки дар як ҷо эътироз мекарданд, мардумро ба доиш муттаҳам мекарданд. дина як расме дар саҳифаи фейсбукам нашр кардам, яъне имрӯз коронавирус бо худораҳматӣ албағдодӣ чикор кардааст? байъат кардааст. солҳои пешин хуб шоҳиди ҳол будем ки нафар эътироз мекард ё ягон чӣ мекард, дарҳол ӯро дохилӣ чикор мекарданд, ҳаракатҳои тундирав ва дигар ҳаракатҳо мекарданд ва чикор мекарданд, ӯ нафара сарнагун мекарданд. ва имрӯз омадааст чӣ аст? Омадааст коронавирус. коронавирусе омадааст ки имрӯз тамоми ҷаҳон ба муқобили ҳамин коронавирус меҷанганд. ва як навори дигар, як навори хандаоваре ки як олими тоҷик, як олиме ки тамоман намедонам ки ё ки девона ҳай, ё ки намедонам беақле мардумро тавсия додааст, як тавсияи ахмақона додааст. ва ҳамон нафарое ҳастанд ки ҳамон фигрҳои боқимондаи ҳамон шӯравӣ пуч ба мардум имрӯз чӣ тавсиё додаистанд ки шумо чикор кунед. ва мегардем ин навора тамошо мекунем ва баъд бармегардем ба идомаи суҳбати худмон. ин дору ҳаст, истифодаи пешоб, роҳҳои нафаскашӣ, дигар сохти чизи шӯрам вай нест мекунад ва зиёдтар об нӯшидан дар хӯр. чаро
در بیمارخانه‌های سرایتی که در آنجا همین کرونا ویروس تبابت میکنند، ویروس های کسل‌های جگر، دکتر همسری شفقت بیمار نمیشود، چون که آنها علاقه حمایه پسیخولوژی دارند. یکم از زیرشعور ما وابسته است. مردم که پگاهی برآمد همون مرشدکا جاهای جمعیتی باید از خانه‌اش خودش تلقین کند که من به یگان خیلی ویروس تاثیر نمیرساند. من خودم نقص حس میکنم، من آرام. یک کس که چک کرده فکر کند که من بگذشت وای میگذرد حتما. برای همین آدما با دانش در کار، نظری دانش در کار. خیر در همین شب روزها اگر خواهن همون صاحبای ماشین ها 1000 اسپانت دود کنن، 4 گوشه ماشینش رو پیاز بریده مونن، علاقه این چیزی که همون فضای تازه میکند از ویروس ها تازه شده میره. اکنون هموطنای عزیز، امروز عالمای ما، اکادمیکای ما طرز سخنرانی و تحلیل آنها این باشد وای بر حال آینده ما و شما. و اینها همون افرای هستند که همون فکرهای پوچ، عقیده خون تا هنوز دستشون هستند و امروز مردم به کجا برده ایستانیم؟ به گمراهی. و امروز یک مدرک، یک پروفسور مردم از پیشاب خودشون چکو کن، میگه که از همون پیشاب خودتون استعمال کنید دوای کرونا ویروس. خیلی اکو 1035 مایلش سپندوق میدوزی مایلش. نه که امروز توصیه داده ایسانی علمای گمراه ما چکو کنید پیشاب استعمال کنید که تا که از بیماری کرونا ویروس چون تو خلاص شد. و باقی در امان خدا باشید تا بازدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.